stuff. Oh, ada nasi I have my goreng. food, you know. Oh. Here's the nasi goreng. Nasi A goreng. very simple fried rice with an egg. Oh, sempat makan dulu guys. The atmosphere. Ini dia supremacy. Itu dia Viking. Special, man. Itu dia, Masya Allah guys. They've turned off the lights. Masya Now the Allah. Persip players and staff will stand on the center circle and then the Persip club Masya Allah guys, itu dia. Terbaik guys dengan lampu. A beautiful image katanya. Kata image yang sangat indah guys Masya Allah, tengok tu. Kalau aku lah berada kat tengah-tengah ni. Masya Allah, tengok guys. Viking Persib. Guys Dirigent. Ini Boyan Hodak. And here's the club. Yeah. Mark Clark. Bando. What a party. Mark Clark. Koreo yang besarnya guys. Macam mana lah. Inilah rasanya berada di belakang koreo yang sebesar-besarnya guys. InsyaAllah. Apa gambarnya guys. Itu dia kita dapat lihat. Ini Viking Boyan Hodak. Main pun ada. I cut off a bit. People are waiting for the bus again. But I'm already walking back to City Hall. Jesus, it's so busy everywhere. Busy. Sangat sibuk guys Di mana-mana ramai orang.